işe güteyim iken sarmaş okumları. Mikalet'im iken işe güteyim iken sarmaş okumları. Перегруздан колонка сюда лимитр шли, лимитр деп аталады. Когда уже тауыш кішілі, теге микрофонға кішіліге колонкаға мына шу. Firdus менә шушы офис бүлмәңдә әйме яңа җырлар яздырудан кала һәм репетициядән кала тагын нәрсәләр эшлисең? Бу бүлмәдә бу инде минем эш бүлмәсе, минем бар намаз бүлмәсе. Ну, намаз бүлмәсенә менә бу мәчет сыймады. Минем шундый безнең авылда мәрхүм Шәрифулла бабай ясаган шундый мәчет бар. Ого. Зор шундый менә, карагыз. Субханалла. Менә нәрсәләр бу бүлмәдә инде менә шундый принтерлар бар инде, монда шунда кем нәрсә эшли. Монда костюмнар бүлмәсе инде иде. Менә иске костюмнарны менә шунда менә шу ачылау, менә шу әйтер. Иске костюмнарны менә шунда һәм менә шунда бүләкләрне җыеп барам инде сортировать. Саны кигәнең бармы? Сәхнәгә киеп чыккан бармы? Иске костюмнарны кигән юк, менә уйлыйбыз инде, уйлыйбыз дип теге сортировать итәсе бар әле, сортировать. Бәлки аукцион оештырыргадыр. Yok инде мохтажларга бирәгә, аукцион дип алай кылынып ятып матур булмас. Аннары Фирдус, белмим, бу сорауга ачуың килер микән инде? Ачуланырсың микән? Әллә дөрес аңларсың микән инде? Әйтик, элегрәк Фирдус Тимаев образы ничектер гафу ит, шалапутрак шикелле иде инде. Ага. Әйме. Һәм үземнең дә шәхсән еш кына ишеткәнем бар. Каралы Фирдус шундый мәгънәле икән бит ул. Каралы Фирдус бит ул. Акыллы сүзләр сөйли икән бит ул, дип әйтмәтегә. Бу шуннан ничектер бу образ өстендә ничектер эшләдеңме син махсус? Әллә сине просто белеп бетмиләр име башта? Әрсән миңа андый сүзләр әйтүчеләр күп, язучылар да күп. Мин сәхнәгә чыктым, менә син әйткән сүз кебек инде. Килде китте анекдотлар сөйләп, шаян сүзләр сөйләп, сикереп, акырып, бакырып. Мин чын тормышта андый түгел. Мин ул вакытта да андый түгел идем. Улым бернең казыма ярамый. Менә шуңа күрә ничек просто ул чыгарга минем бер юл гына иде. Әгәр кешенең тумыштан акылы юк икән инде, аны китаплар укыса да, дәресләр укыса да, ул барыбер ничек дип әйтим, ну кирми инде ул, анасы белән кирмәнне, танасы белән кирми. Шуңа күрә мин инде концертларда бүгенге көндә дә ул шаян менә син концертта булдың бит, анда ул структураны бар ватып булмый, ватырга ярамый, чөнки гел фәлсәфи яктан гына концертны оештырырга ярамый. Һәм шул ук Инстаграмда да мин күбрәк кызык музыклар куям, чөнки фәлсәфидән булай да халык, ну, туйган уже. Позитив кирәк бит, әйме? Позитив кирәк. Без һәр вакытта да позитив бирергә тиеш. Без халыкны нәрсә белән дә дәртләндерергә тиеш, шатландырырга тиеш, ничек булса да килдерергә тиеш дигәндәй. Шуңа күрә бу миннән калмый инде бу, терәм малай. Шуңа күрә ачылмагыз. Шуңа күрә бар нәрсәне дә әзәзләп кенә алып бара кирәк. Ну, кадр барыбер переборлар була инде, була. Ул теге исән булыр. Сәламәт булсын. Менә сабы чыкырды менә. Менә дөрес. Менә шуңа күрә һәр вакыт теге кем минем белән якын аралаша, ул мине белә инде. Кем менә яңа гына таныша, аларның шуннан да миңа карата теге фикерләре үзгәрә. Шуннан да Фирдус син башка кеше икән дип. Ну, бөтенесенә дә фәрештә булып булмый. Кайдыр усал буласың, кайдыр әзрәк йомшак буласың. Төрле вакыт була. Инстаграмнан да кемнедер сөйләсәң, кемнедер мактыйсың. Кирәсе иркәрәк инде, әйме?
Yok, zorsa videoga tushirga yaratmang. Ha. Koşar sırası. Mene online konsertda da, aның mene konsertlarga çıktı, garbonlar ko'tarib, bunda online konsertlarga kirmey. Şuna göre nişliye. Ana zayıflıklar şulay. Ey. Firdus, malaylarga terbiyat ayağı legami? Öyle ikisinde de rimeyin. Rimen bilen korkutup kına alasın malla. Kısırgan da var. Ezerek gütlerine metmeyi tabalım kişisin oğlum. Gütlerine metmeyi tabalım. Şuna göre ne? Tege balığı titesi kilmeyi. Yigitler bit terbiyede ısırga tiyiş. Eybetlep. Biz de bit sul koyuş bilen uskan bitin değil mi? Barı bize üstlük indi. Mene şuna göre koyuş kirek indi. Koyuş kirek. Hazırki balalar başta yeri. Şuna göre koyuş kirek. Işıtkan sabakları. Yani bunda mene bir... Firdus. Eyde de. Eyde oğlum sarılıyız. Eyde lelle ekleriz. Davay. İsiyin yaratkan jarına. Teki vakitte Bulgar radyosuna kilgeç degi şarımda şarıya almadım. Biz birge bekle degen jarına. Вот, der iki, tak. Kayla biz birge bekle. Şuna göre her bir senin balalar isen sağ olsunlar. Bana hazır halkka ezgin ağırrak indi. Bana ide yatıp Tege kimnindir ipotekası, krediti, kimnindir işleri tuktaldı. Bana bizim prezidentimiz Putinimiz aytgan edi endi. Kreditlarni, ipotekalarni to'xtatib turamiz deb, mana shu shay bir tezroq kelib jitsini. Chunki azroq jengilroq bo'ladi. Azroq qo'yib yotamiz. Bunlar da hep unutsunlar olur değil mi? Unutmaslar endi de, хотя бы to'xtatib tursinlar. Şulay. Demek biz birge baxtlaniz deysiniz, değil mi? Hazır ol. Men bit ulay otalmay ekan hali bunda. Sen men seni qo'yar vaqtda tege izleysin nida biz birge baxtli bittin deysizmi? Notebookda boshqa şey yozilgan. Sen meni, men seni degan mana. Var. Yaratan mesele tiksini bir güne yüzün sayılan yazmışlar yolların bir gelle bitermez silmine bilsine men yapaklı dermez silmine bilsine men yapaklı dermez. Yerler külünde canım silgene seyirle tüzler korku silgene silgine bekleten başka bir kültür gel silgene siye mertebe tekine tek bakalım yüzünü sayılan yazmışlar yolların bir gelle bitermez silgine bilsine Hey. Yüzümüz sevmine minsine ben yakaklı kardeş sevmine minsine ben
yiğitlerimiz. Mana bunday moşnu alkışlar sana. Rahmet. Biz qaraylı, balalar şokidir eymi? Nikolay. Tun eti kupma önce ide otura. Zımır Ne olur? ide kurundagan eti ide otura. Alar şatlana indi. Alar şatlana hele mene Zurmalay'ın ikeşe çıktı. Fi böyle kalıp geldi. Kırşamalay'ın da bir çıkken de Musarabız bile gitken. Bu kadar asaga çıktı de. Bu karıyla menderasın Musarabız yok. Kungul küte. Kungul küte istegisi çıkış. Dizerek ilk gün çabuk kaçtıkken de baraban bileni. Bu sınavlar kaçacak. Ayrıp olmuyor bitindi. Bulmay. Busu bayı boy bit. Anın tiki zor sezerek yumuşakırak. Bala. Busu talavala viş. Kişilerin balaları bilen ne işlep utkarasız? Nindi oyunlar oynaysız mı? Belki bizden tinglauşlarımızga da birer kengeş bular. Nişik kungullu Eli utkarırga? kişi zorulum vuramga şıkkani viş pişiranıp kirgen. Bizimden kişikine vakit iske çıktı. Şatlandım. Anın mına sazga vatıp körüğüne bin şatlandım. Ben gittik Gil şehirde, Gilnide bana bir alır yılgada kime izdirip birgenler malayla uğran malaylara bilen. Mına evet. Rahatlanıp uğran soğunda oynap pişiranıp kirdiler Allah'a şükür. Şu an göre Allah'a şükür bulay bugünkü günde bittiğinde bütün возможностьlar var balalarga. Hep baksalar şaka oynasınlar. Hep iyile oyuncaklar bile oynasınlar. Oyuncaklarında da küveyip nege zorsa neler tezey, puzzle'lar tezey. Bu şekilde batta da tigisi tuan tezey. Şunda meşgilip yatalar indi. Sinden sen mene ağaç bilen şugullengen şimdi senden balaların özleri sıran yok mu? Eti bizge oyuncak yasap birele mene bunday oyuncak gerek bizge dip. Zursa'nın bik isek gitmiyor. Ol mene kichkinesi yarata bizim mene maşinalar bile oynarga mene nişiktir. Mene bizim rayon ol nişiktir своеобразный tege sıra ну üzünçelere gezerek. Ol jırlayıp talantlı kişiler no bik yala. Mene nide единственный konsertlerde bu yıl şok kattım. Ol grupaga yerip çıktı. Mene üzünün miyine mene epet tege ilham kesegine. Aha. Neyim? Böyle bağlar sazda şıranıp kırdılar diye ettin işte değil mi? Dayı. Üzümüz devam dişoklarda sağınavız mı deyildi? Sağınamıydın, sağınmıyorsun. Nege Kürşü Ramil abi. Sen maryak mı? Mineteyim maryak. Maryak bolsan davay ben şu yılgıga sikrel deyip men baş bile sikreyim şunda da yani tutup jaraydı beni şunda. Sen bu adalaşmayı İlk şundan şarkı meni. Bu adalaşmayı şundan bey. Ну, şundan kalgan bitin. Hazır mı senin kilesi yılga nişançı konsert sezonun bula? Alo. Nerede değilsin? Kilesi yılga nişançı konsert sezonu bula. Kelesi yılga Allah dilese 9. sezon bulayındı. 9. yıl. Kartayabız. Mana hazır уже bugünden ük hazırlana başladık. 10 yıllık юбилейga. Şuna göre benim de olayım bütün hitlerimni netirmen de bende hele bayıl jayken işleşken bir Kazanda stadyumda konsert koyurga diskotechniy variantda indi. Planlar köp indi benim. Mana hazır benim bir ideya var ya. Mana bizning prezidentimiz mana ministr kultura irada Xanımız bilen şulay isleşip her bir mene Kazanda her bir dvorda tege gazel bilen kelip şunda uramdagına balkonda konsert koyurga. Mana şunu ditsinler ya, davro versinler ya. Aha. Мен ayında kani çıktı, bana Balinistan çıktılar. Alar kıtlayı şartlar indi vraçlarına. Şul biz indi uramda balkondan gana basıp duruşu anda kişilerge anda yapkan kişilerge hem indi vraçlarga konsert koyabız. Mana şul tipajda benim indi şulay dvorlar içinde koyası kile.
Qarala, сезоннар турында сөйләшә башлаган идек. Үзең өчен шәхсән синең фикереңчә иң уңышлы сезон кайсы булды икән? Менә тагын да күтәреп җибәргән дип әйтимме соң инде. Ну, Рөстәм, менә үземә килгәндә инде мине бит инде халык тәрбияли. Yıllar үткән сайын беләсең, халыкка нәрсә кирәк, халык нәрсә таләп итә, синнән нәрсә көтә. Аннары бит инде yıllar үткән сайын синең яшең дә бара, әзрәк теге акыл дигән нәрсә дә керә. Аннары син нәрсәгә нинди тормышка басасың, аларны тамашачыга әйтергә тырышасың, нәрсәдер акыл бирергә тырышасың, мин шул ук шаярга да тырышасың. Ну, ел сайын әзерләнәбез инде. Иң әзерләгән сезон быелгысы түгел микән? Чөнки этәргечләр минем өчен теге күп булды. Рөстәм, син кайсы булдың әле? Монда мин. Җылама, күңелең авыр алмалы.